ebigambirwa bw'abatura babiri bari hantindo zimwe azashenyagurukire abwenjura nyingi eri kugwa ebirebi kandi bwanyuma yo kutunga obuhwezi bwa za pipe ezurigira munyamba bazomwe ow'ekitongore kitari kya government ekya Cohen Champion Foundation niko kutandikiraho umurimo gwa burungi-bwansi. Chairman ohagika abantu burungi-bwansi nubwo musindo gwo kwetungura nubwo musindo gwo kwete cha development tariho kindi, there is nothing else. Hato gwaguza kuba umuntu gwakashatu turi kwekorera ne mukono system ibiti kutivya kuri mu distance nka kilometer nk'ibiri kuya yemiti turunda n'abantu zikiriza tugure emiti tucumba tugireta giteka. Abatura borekero buremezo bine umukwekorera burungi-bwansi nabwo abamomba bagiga bargo mu byange ebyo okubatambikono. Urugutoru turkwambuka urugutoru kandi buraho kacere kandi ubwo muturage omwe kwambuka nseru kazo mu rwamirambi. So njo twaretera carvats making sure ngo twazitahwaha ninjagarika mbahereze maramu narahadu ko wahero Egombora ya bitoma enguto zitwire shobire ku kiciro mu bwire bw'enjura cyahingurana. Reba ngo ubwo umuntu azwire butsariyo natiha buzumazuma none orangu n'umuntu arikufamagara go umuntu wa burijo sariye cyo kwijana icushuba ukababiha ukiyahe cyo rukwenda ukagenda. Iki naba nindeba no kugira ngo foundation yanjye yikirizaga na kwenda kweraho abantu tukatandika kuteka mu maramu umunguto zona eza kubasa kubasisikire. Abatura no bacwire mu kwekorera burungi-bwansi nabashaba government okubongera emikono okugaruza busemihanda amakuru agagasha kwa Ben Muhozi.